Reka nongere mbahe ikaze mwebwe abakurikiye icyo uzaba TV, njye muri kumva kuri mikoro nk'uko mubimenyereye banyita Theo 7 Pro. Murabizi ko tugenda tubategurira amakuru y'ibiri kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino, biri kuvugwa mu makuru. Tuba twabakusanyirije amakuru y'ibiri kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga. Uyu munsi rero reka amakuru yacu tuyahere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni iki kiri kuvugwayo? Imirwano itoroshye ikomeje guca ibintu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho inyeshyamba za M23 zihanganishije FARDC ndetse n'abambari bayo, harimo FDLR, Nyatura ndetse na Wazalendo, ingabo z'abarundi. FARDC nanone kandi ikomeje kurwanisha za ndege z'intambara. FARDC yongeye kuzana ibitwaro bihambaye ku rugamba, harimo ibifaro, ibimodoka by'intambara, ariko M23 nayo iragira iti ibyo mwikoza ibyo ari byo byose tuzabakubita inshuro. Kuri uyu munsi wa gatanu M23 uri kugenda isatira Goma. Ku makuru rero ari kugenda ava ku mirongo y'urugamba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akagera hano ko icyo uzaba TV, mu gihe M23 iri kurwana isatira Goma mu gace ka Nyiragongo, FARDC nayo yapakiye ibibunda by'imbaraga mu makamyo ati M23 turaje twereke. Imirwano kandi ikomeje gufata indi ntera, hagati ya M23 ndetse na FARDC na Nyatura na Mai ndetse na Wazalendo. Mu gace ka Kibumbi imirwano irakomeje hagati ya M23 na FARDC kuri uyu munsi wa gatanu. Igihe kitari gitoya ihanganishije M23 ndetse n'ingabo za Kongo FARDC. Murabizi yuko hari habayeho akanya kuguhana gahenge mu rwego rwo kubahiriza imyanzuro y'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC. Iyi mirwano imaze igihe kitari gitoya ihanganishije M23 ndetse n'ingabo za Kongo FARDC, ugamije kugarura amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bigaragara yuko uwo mwanzuro utigeze wubahirizwa, intambara ibirongera atangiye hagati ya M23 ndetse na FARDC. Mu gutangira kandi yaguyemo umusirikare umwe wo muri EAC uturuka mu gihugu cya Kenya, wari waje hagati kugira ngo abashe kujya mu ruhande rwo kugarura amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umusirikare umwe yamaze kwitaba Imana wo mu gihugu cya Kenya, wari woherejwe ku ruhande mu ngabo za EAC. Perezida Bisimwa wa M23 mu gitondo cyo kuwa kane, amwe mu magambo yatangaje ko ingabo za leta zabyutse zibarasaho amasasu muri Kibumba, ati bakoresheje imbunda ziremereye kandi Bubumba na Shonyi naho humvikanye amasasu y'imbunda za FARDC. Bati aho hose bagiye baturasaho, ati kandi natwe turakora uko dushoboye kugira ngo twirwaneho. Mu gihe FARDC yo iri gusaba M23 kugira ngo ize bayisubize mu buzima busanzwe, ariko abavugizi ba M23 mibyo bavuga ntabwo babikozwa. Lawrence Kanyuka, Major Wiringoma, aba n'abagabo bavugira M23 nabo ntabwo babikozwa. Baragira bati niba leta itemera yuko tujya mu biganiro, twiteguye gukomeza kurwana inkundura mpaka amahoro agarutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Baragira bati ni igihugu cyacu, ntabwo tuzigera tugitakaza, ntabwo tuzigera tukomeza kukirekera abatubuza amahoro, kandi natwe turi abanyagihugu. M23 ikomeza ishinja FARDC kurasa ku basivile cyangwa kurasa mu baturage, mu gihe FARDC ishinja ko M23 ariyo yarashe umusirikare wo mu gihugu cya Kenya woherejwe n'umuryango EAC. Mu byo umuryango wa EAC watangaje,
wagaragaje ko igisasu cyarashe mu kigo cy'ingabo za EAC. Icyo gisasu cyaturutse ku ruhande rwa FARDC. Umuyobozi uyoboye ingabo za EAC yanyomoje raporo yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ivuga yuko igisasu cyarashwe mu birindiro by'ingabo z'umuryango wa EAC cyaturutse muri M23 ngo ifatanyije n'ingabo z'u Rwanda. Uyu musirikare warasiwe ikibumba yishwe kuri uyu wa kabiri. Mu magambo y'abasirikare ba M23 umva ibyo bivugira bati, inzoga ya Kisekedi ngomba kuzayinywa kuri uriya wa kane. Itega amatwi nawe wiyumvire. Ariko abo banyagwa bari kugumya kudutera bamenye yuko iyo ibiti byanyereye iyo urupfu rw'inkende rwageze ibiti biranyerera, barangiza bakayinigira munsi y'igiti kandi yaracyuriraga. Ibyo bari gukinisha, njyewe nari natekereje yuko cyangwa mu byiyumviro byanjye ko kuwa kane wa kiriya cyumweru nshobora kuzanywera cyangwa muri hoteli karibu inzoga ya Gisegeti nzayinywa nindangiza menifu. Urubuga inzoga ya Gisegeti se ari amarande kuruza Paris hariya muri Antre Perezida uri kuyasigira nde? Oya urumva nzagera muri hoteli ndi kugendera mu modoka nziza. Yabize kutazi gutwara manuwere umara na automatique. Niyo naba gutwara nzafata umushoferi ajya mubwire ngo nyura hasha. Baramutwara gusa. Nanjye ariko sinzi kuyitwara. Gutwara ni gare ni moto. Nateye imbere. Imoto sinzi kuyitwara. Cyane koko. Cyane koko. Yewega. Bamenye ibyabaye se? Oya sindabimenya, mpa amakuru mbyinire muri iyi modoka. Uri gutinda kubyina. Ubundi arakaririmba abasoda abakuru tubajya baririmba. Iyo bari gusoza training. Uvuga ngo siyasa na siraha twarabikamiritse. Barede na discipline twarabikamiritse. Igisigaye bambuka ishyamba tukigira mu kazi twateguriwe. Weka agumvise wibinyibutsa ntiwibinyibutsa udatuma mizimba kinante uyo. Ngayo nguko rero ibiri kuvugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi n'ubundi tuzajya tugenda tubakurikiranira amakuru y'ibiri kuvugwa hagati ku mirongo y'urugamba. Reka mbashimire mwebwe mukurikira Icyo Uzaba TV. Njye muri kumva kuri mikoro nk'uko mubizi